Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Maya pa bengi po kay kayongan at Happy Easter at chuta pa po king season of Easter at masaya ko pong babalita kay kayo na chuta na po king third season at this is the first episode ing Bumuli sa Blanita. Marakalta na po oras at panahon pamiyabe. Pekadikdik kaya po itang third season, first episode, uling ding bisita tamo po ngeni, talagang maditalila naman po. Uling ding katamo pong kayantabing ngeni pong kabengyan, lagi la pong mami maya pabalita kaya katamo. Nani po kayo maya pabalita ng ita.
Din po kaya bisitang yenin, pakilala tala po. Muna, kayo po, kuya, magpakilala kayo po. Brother. Brother Roland Zapata po, manibatan ko po Mexico. Ano kayo pong parokya? Parokyana po ng Santa Monica, Mexico. Brother Roland, ni Sister. Maya Pabengi po. Ako po Sister Presi Mendoza Garcia ning Barangay San Francisco at parokya na ako po ning San Antonio ning Padua, King Lubao. Luwentahan po nung kilala rin Paris President niya po. Hindi po yung Paris Presyo? Eh, yata kilala. Kaya kami po yung masanding lalaki, Reverend Father Arnie Serrano. Balaksay na kilala ka, Sister. Kilalang kilala kayo po niya po impong masanting ming pari, Impiolo Pascual na po ning Archdiocese, Reverend Father Stephen Susi. Maya pa oras po, among. Oo, niya kilala daw po kikatahan Paris Press. Yung kikatahan mo pong topic ngayon pong kabingin na iti, maliban po king biyedan kikatahan mo nga doon kapatid, di Brother Roland, po Sister Presi, yapin po yung Maya Pabalita. Yung Maya Pabalita po, kabait ko po, yun yata yung Maya Pabalita. Basta't, yak po yung balo ko yung Maya Pabalita, itang Maylita mo. Atin po makanta? Maylita mo? Atin po hanggang ngayon, mag-exist siya po. Si Pabuita. Ibong kikatama pong topic yan, kabing yan yung pong Maya Pabalita. And this is the latest episode. Mga pong April. babasa nita? Volume Volume 45. 45, number 4. 4. April Yakasya. Yung pong Maya Pabalita, pila na pong banwa? 45 years po, to be exact, this year, 2024. This coming October po, 45 years ning kaya mong Archdiocese publication. Sabi daw po, this is the longest running Kapampangan magazine in the province. Talaga po? So, dapat po mag-celebrate namin ng October na po, 45. Oh, 45 years na, kaya ba't dapat po maglibre kayo? Pwede mo rin po mo. At di mo po 45 years, mag-usay megong Bisaya po yun abe na kayo po? ali ko pa po mong grade 6 high school. O na nga niya pong mag-college na ako, in-invite na ako po ng editor-in-chief, the late Fiscal Villamor Dizon. Kaya paintun na ako nung nukaring kulabot makatok ng kaya reta pong matuwang miyembro na ning may pabalita, retang ausandang directors. Penintun da ako po, natagpon da ako po ang taking eskwela nung nuko po tuturo. Hanggang king mikyabe ako po. Anya po, may kapilitan na pong Brother Villamor Dizon na makiabe. In the past days kasi, before ko po maging permanenting miyembro na ng editorial staff, susulat na ako po, kaya ako po padala. Kanite, pausing ko computer, sulat kayong yellow pad. Yellow pad. Tanggapan eh. Gamak ko sumisyon niya po king sulat ko. Kasi pagta po dati na. Opo. Mga yellow pad yan mo po kanta, sulat yan. Po también may blam scratch paper ya, pero po tang paldoldan niya king may pabalita. Right there and there. Taguta type D pa po kanta na. Typewriter po, makinilya na. Istoy po, makinilya, mantinilya. Opo, makinilya. Makinilya. Eh pakanta high-tech mo. So, 45 years. 40 years? 40 years po na. 45 ya po. 45. Ngayon 2024. At tatandaan nyo po na. Opo. October. Bali pa po yung cover na. Ang natatandaan ako pa po, sulat siyang gamat, talyaman po colored, drawing yung gamat. In first cover na, yung imahe o yung larawan na ng The Assumption of Mary. Ito pong larawan ng Mama Mary, pong umumunang cover na ng may pabalita way back in 1980. That was in October. Kasi Marian Manchita, niya nga pilit ang cover ni Mama Mary. The Assumption of Anti mo Mary. po kanita, brother, itang namong pinaka-objective o ginawala pa mong newspaper o magazine kanita kabang ining pinakaliwayway da rin tao na. Bali pa po yung liwayway. Ikaw mo ang balo ni mga kasing edad mo ito. Dito pong Comics Oo, na dito po, kompleto. babasahin lang po kanina. Comics, article, Opo. gana-gana. Yung pinakaliwayway da po ding di kapampakan na po. Yung may Versus pabalita. makanya na po yung pelagyo daretang pundador. Datang mga pao ng Archdiocese lay leaders tamo. Ing may pabalita, ing suluning biye.
Tapos po yung parasa na nita, maski na ano yung isyu kanta, papalwal de, sulat de ketalalam, iparas tayo, ing maya pabalita, karing balang pibale-bale. Ay, memora. Matatanda ng kepo ito. Impressive. Detang editorial board po, kilala yun lang. Detang maging editor from the beginning. Check tayo niya, Sister Presi, nung wala pa siguradong senior malulo moment. po, Ala, amo. iba naman senior eh. 50 years old pa Brother Roland. Among mo ko dininan preliminary questions ne bigla mo ang kitang din. Pero dinanda kang mapila na background history ne. Tangaw sandang ing kasalesayan ne the foundation of ing may pabalita. Ing minu naming editor-in-chief kanta mo ing provincial fiscal i brother Villamor Dizon taga Angelesio. Maluwata panahon niya rin pong menungkulan ng timong editor-in-chief. Kaya ba po, sinunod kantang maging editor, anyang mawalay Brother Villamor, itatang Ted Umali po, Brother Iluminado Umali. Kaya ba po niyang painaway, kaya na pong obispo. Ikang anak dili kaya nanay, ikang talang. Yung obispo po ang Yapon Dong o Yapon Seto? Yapo Seto po. Yapon Seto po. Di niya nakapapin pong appointment, kalupadaretang appointment yung Pari po. as editor-in-chief of the Archdiocese official publication na nanitang makasulat. So as editor po, pangatlo kayo po na. Opo, kareng since 1980. So up to this time, nung bilangan ko po rin banwa, tinalakad ko, menong kulang ko mo pong editor-in-chief, 13 years na po. 13 Kasalukuyan. years. O nang atuna ako keng kasuywan na itiyamong, apostolate through the print media, tela karangge po. Nuyaman po ang tikasakit ang pong kabaiting katungkulan na ini. Importante masaya ako keng gagawang buwa mo. Anyapin po hanggang yeni, susula po ipapimpakpak na ning may pabalita. At king karanasan ko po hanggang yeni, there are more than mga 100 parishes magtatangkilik king kata mo pong official publication. And we are very thankful king suportada po ring pari. Isipan ko po marami po nga din ng panahon kasi po, prinsipalya po, kay ba't editorya pa? O na kayo po mag-principal? O magbuli na kayo ka rin teacher, sir? Ali po mo, ang atin niya pong panahon niyan, nyapin po itang time management. Nung obrang eskwela, in concentration ko, kaya niyang Eskwela obrang po. eskwela. Absent siya pa ako yung maya pabalita. Pero ating pong timetable at tatalok yan, uling monthly publication niya yan, pang monthly yan po yung release na yan, king circulation, mabilog lalawigan. Ita pong first week of the month, ita pong Sabado, Domingo, kiraklan kaya nga po, layouting nga po pong editing. Uli nga tila pong deadline mo naman din kaya tang talasulat laiko, ang papuring matiyanakan tamong talasulat pari. On time po yung karelang pa mag-email. Nya po tapong dinatanong ding materials, ding karelang articles, that's the time na kompletuan ko na po yung layout. Gayang pong matutod ko, balo ko pong layout ng nakarala pong page, makarikil ding karelang artikulo. And very timely naman po. Panga po kitang daka kung ano po yung season, na ano yung temang pisabyan ngayon king may pabalita. Sabihan kaya po na ano yung panahon, nung panahon ng ning Marian devotion, more on Marian. Nung panahon niyan kauran at potang saslag no reng, potang tutubo no reng tanaman at lalto no reng mga santing nga bulaklak, meron flower festival and all that. Depende po kay season. Siyempre, nung panahon ng Pasko. So, ating kami pong temang, bisan sasabihan kaya po karela. Pero ila po, balo da no nalarang season. Kailan tutok yan nala po rin gospel na mababasa within the month. Based po na po karen babasan tampamigunam. Karen naman po babasa yung tema. May papasyagan po pong may susulat. Kareng artikulo da rin kaya mga sipag at alasulat. Anti mo po, brother, Sister Presi, writer ya po. Mga ko po mamilin topic. Ako mo, magbasi ko po ketang bulan na nakapagmasosyal na po ning Santa Iglesia. Kaya po maliyaring gawang topic,
itang bola na ita, nung iya pumakayak ma, ketang kapag masusyan, ketang bola na ita. Po tang ayari ko no po, email ko po kang Brother Roland for editing. Fortunately naman po, ala naman pong masasabi ka na ako na, iya pwede ni, tita. So, Po gagawin tayo tang balik ya pa si Bayo. Aliya Change your article, alam mo. Alam mo ka Ali na. po, abiswang kaya muna ditaktang correction na gawan, o kaya lakotore itong makanitang phrases, po pang mapilan, pang paragraphs, ayusan talat ilinya to kitang direction na tatalokyanan ng kaya kang paksa. Opo. Aburi mong ipabalo, ipabasa ka rin kaya tamong So, avid readers. opo, ala naman pong babalik ka na ako at pasalamatan ko pong maragulita balang isend ko pong email kaya regarding po karing artikulong gagawan ko, mapapublish la po as it is. So confident ita pong masaya kung matula ko na king panlalawi ko, king editing na okay la po. Anti mo po, brother, na maglibsta mo po kimbay pabalita na. Nino po yung amano ning Ginoo. Try tayo po yung brother na, bilang editor. Nino po isusula kanita. Di silang kaya po yung maya pabalita, di silang kaya po itang minunang paring susulat king pamigunam in the person of Reverend Monsignor Greg Binuya. Ila pa po rin susulat din. So dati na po itang title ay itan, kaya manaliwalaan po. Iyanan po yan, cycle A, cycle B, cycle C. Nino nakan po rin may pamigunam every Sunday kasi pagdapon. Minuna po iya pong Greg Binuya, sinunod niya po kanitay Reverend Father Tans Palillo, di Father Biknik daw. Ay, pong big sinol siya na po kaya. Opo, malwaya pong gagawang pamigunam. Father Greg Vega, rin po rin tatandaan ko. Ang gagata po palang minon ng panahon na taga-sulat siya ng pong pamigunam, may reflection ni Reverend Father Benjamin Henson. Para specific po kanta Santana, niyang Santana, anak po malati. Opo, yung Paris Priest kita King Santana, panahon na susulat siya king may pabalita. Kay ba't Kaya ingeni po po, yung kasulukuyan, kaya tama pong spiritual director, masipag po at mayak. Iya po yung mamaralan, makanaya pong lalong laganap yung kaya tamang Opo. publication. Reverend Father Manny Contreras. opo, bala pong recollection mi, o hindi mo munang dilululuwal king labi na niya po. Mag-subscribe na kayo pong Maya Pabalita, ana. Sabiano pa kanta, pilalar may publish ang pong igana-gana kasi dapat talaga iting obratahan po na ikalating Maya Pabalita. Kaya ya po yung 12 pages mo. Tula Opo. page 2 hanggang page 13. Kaya la rin pamigunam. Kung po magkasakit ka rin deadline. On time ya po yamong Contreras po tapos mag-submit siyang pamigunam. Good news, Maya Pabalita po ito. Metong ka naman mong karetang maranon mag-email. May makapilitan ko mo po kayo eh. Ali, matakot ka kayong deadline. Baka sinabi, Hindi pong paborito yung dili ka rin susulat, Kenny. Ika. Alos laganas naman Babasa po. niyo po, yung babasa niya. Alos laganas po, matinakan la po, lalo na rin laikota mo. Di po pari, ni naman po, di ka rin pong pari, ni naman po susulat. Ay Father Manny Contreras, Father Montoris, Reverend Father King Lagyo ng Jesus, Father Ronicao, yung kaluguran pong Paris Priest kaya po San Matias yan, Reverend Father, of course, kayo po, FR Talk, FR to. Father Joselito Talk. Ang pupuntan ba yung pari, Father Eh, Gatos, ne po? Justin Gatos po. Father Justin Gatos. Ati mo po rin kaya may pari, bisala sumulat. Welcome po. Welcome la po. Opo, madalas po ating pamikatagon po, tapong akit ko la, medyo arawan-arawan ko la, sumula la. Pero kita pong minuna, susulala naman po di Father Henson, tangkayang column ka rin, regular column, itang nano yata yung Biblia. Mag-explain pa rin ang mapila na sita sa pong versikulo na rin kasulatan. Father Oliver Yalong, king ing liturhiya. Kaya guest writer lang po, ding mapilang po king seminar, at tatandaan ko, minsan yapong EJ, susulat la, ino pa kasi. Oo, kasi po, Timoya ko po, sasawa lang ka na ako din tao. Dapat,
ding kaya bem pong pari dapat mag-contribute lang po. Sana po. Shoutout ko po karen pari. Kaya nga bem pong pari, dapat po mamaya kayong article. Kaya naman po like ko, marano po yung everybody can write. O dapat... Opo, always welcome la. For as long as dumala po king editing, okay, but with consultation to our spiritual director, lalo na nung tungkol ya keng malalam yang artikulo tungkol king kasalpantayanan at nung ko pamilyar kareta sita sa pangnunuya mayangong reference, konsultan kaya po Father Manny. Minsan pa po, yapong siya to, kitang panahon na ito, mong dapat ya pong i-publish na. Sige, basta masayaya at banalya at mayap yung pisabyan, isulat mi kasi mayap yan na mayap pa banalya. At mo rin pong time bala mo, itang po ilako yung metong article, o ling bala mo, it is against the church teaching, against priest, against laiko, at mo makanta. Ala po, depende po, limbawa, kay bagay pong binasa at kung may convince kaya convincing itang direksyon na ng pamanyulat, pabalo kaya po king spiritual director. Palagi ako po at isipan, ya po yung proper authority or proper person para sumabi nung dapat siyang i-publish o ali. Kasi minsan minsan po talabag ya kayong kasalpantayan ng Katoliko, kaya kasiran niya kayong Katoliko, o kaya atin niyang manayon na pangasulat, pakonsulta kayo po. At mo yung Sister Presi, ano mo yung favorite mong article? Pila na kang ba naman susulat, Sister? Mag 3 years na ako po kanya namong 3 years. since November. Qualified po ling beauty dapat. Kaya may sister, makeup yun, bakit May parlor Hindi niya po po. natural na po yun ni Brother Roland. Yung kesantingan da po resulan ng Ma'am President, ang one word la rin titulo na. Short but substantial la. Tila substance din susulan na kasi agyang nung kakuyad din salita. Dila, makapatungkol kitang kwento ka nga pong San Anton, nalapa kasi kandila, retang makanyan. One word lang mo. One One word word lang. po. Marano po yung inspirasyon niya, inspirasyon. obrero. Yung pong inspiration ko mo, bota pong gagawa ko pong artikulo, magulong ko pa, misip ko pa mo, magunam ko, paisip iya po nung naning dapat kong isulat. Potang kayo po mamasa ko karetang kapag masusyan ketang bulan na ita, takay bigla na mo po talaga, aisip ke po, o paisip na po ning banalay espiritu itang tema. Anti mo po kanyan, king daratang nga Mayo, ulim pong obrero, ne po, ang San Jose ning Talapagobra, intinitle ko instead na San Jose, Talapagobra, gawa ke pong obrero. Kaya ba't na po kanita na suplika ke po nung nanuyan terming obrero, naning burinang sabyan, San Jose o bat obrero ya, kaya ba't i-relate ke po maralas, ting susulat ko, itang panahuli ko na re-relate kay Kim Bienaning tao. Nung nanitang akwata mong lison, ketang temang aita. At metong po ka rin talagang buri ko nga sulat ko, ya pinitang dila. Itang kapag masusyan po kitang piyestang dila, ning kaya kaming malasanto yung San Antonio ning Padua. At meging dalan yarin po ita among na kumbaga Brother Roland na niyang abasan po itang artikulo ko ngayon, February po ita, na mag-email ya po ka na ako na talagang nung may katapulo mo, binasa kitang email na at tutulo ko luwaking saya, uling di niya na ako pong chance pagkakataon na maging regular writer na po ning Maya Pabalita. Kasi tatandaan ko po itang sinabi na talagang may tagkilya po kapanandaman kitang kanakong tema Guest kayo mo po dati. Guest siya mo po. Opo. Guest writer. Opo, tinry ko mo pong magpadalang email, uling sabi ko pimpunan din kaya kayo na since malati ko, elementary, babasa ako no po ding Maya Pabalita. Elementary ko pa Yan po mo. lawenyol, wapo yan ko kasi yabi ko sa balita. Okay, ulim pong talagang king kasuywan na po. Ulim pong 17 years old, alos may house na ako po king kasuywan. Ing tutok po na nini, o hindi po talaga ing parokyang penibatan ko, ing Mount Carmel Parish. Uling ketang panahon na ito, taga-Kalantas ko, sakop na po ning Kalantas, ing Mount Carmel Parish, bayuya po meging sakop na ning Divine Mercy.
Ngayon, uling miras ko po San Antonio, uling may kapakyasawa ko pong taga San Francisco, Lubao, nasakop na po ning San Antonio ning Padua. So, Brother Roland po, kitang kukwento ko po kaya ito, maralas na pong sasabihin, karakal mo palang parokyang penibatana na. At karen pong kaluguran na pariyamong, ilaman po, sistida po ka na ako, kabalisan mo parokya, nga da po ka na ako. Sabi ko, parokya mo, lugal mo ing menaliwa. Opo, pero itang kasuywan ko, itang service ko, itang pamanyuyo ko king Santa Iglesia, king ubasaning Ginoo, iya pa mo rin po, ako tinok nang, even na may kasawa at may kayanak ko. At ngini po, kasalukuyan, salamat po kang Brother Roland, maging instrumento na po ni nga pong Ginoo, maging regular regular na akong talasulat ning Maya Pabalita, at the same time, in-appoint o kinain na pong associate editor na po ning magazine. Ita pong article yung kanta na po title. Ate. Dila. Dila. uling- Karing Marites, makanta. Opo, Karing Marites. Opo, at tatandanan ko po kitang metong ko sinulat kanito, February, maraing pong sinabi ko ka rin na nakamagsalita nung ayarin makasawop. Masanting pa itang manahimik na kamo po. So, adwaya pong party. Po. So, binyeke po ulaganan ng dila, nung naning masanting na nga dulot ng dila, at ninanoy ing matsura ng adulot ng dila. Makanyang kaya pong narelate kimbiyanan ng tao, ng talasal pantaya, in dila, lalo na kareng Marites. Yako po, anyang anak ko po, to be honest po. Potang bulag kay may pabalita, imo muna akong dilimbasa na duala. Mailitang bagya, hindi po sino kanta? Ikayo po? Ikayo ata eh. Bayo-bayo na ako mo po king mailita mong bagya mo. Alawa po kayo kasi Anyang may editor-in-chief ko, na ako masyadong dakalas sinulat. May concentrate ko karet ang adwa akong kolum. Among ko, nung ka rin bulan-bulan mag-feature kong Kapampangan Pari. And then itang page 35, yapin po yung mailita mong bagya. Reta pong mailita mong bagya, kiraklan karanasan la po. At apo pulot la naman. itang mailitang bagya, ikayo na po from the beginning, alwa pa po? Alwa pa po, ating pong kantang tatalan, di tatang Bienvenido Biray, iyapong Ted Panopio, ang paboretang mga pao ng talasulat, itang makatwa. Talaga, kaila po dito na comedy lang, itang makatula. Opo. Walang Experiential la po makatula. patalastas lamang po. Opo. Ita, ang po yung kakadwa ko po itang good morning. Bala ma-imagine kaya puntan good morning. Kaya di ba po one time, sabi ko po kaya kayo po agkati Father J. Bascon, niya sumulat ako. Itang tungkol kin chismis about Archdiocese. Makatala po rin good morning kanta. Kaya mag-enjoy ko po itang nung birthday, nanong gewa kitang makain. Ala na po. Nung nulameki pangan Nung lamig pa ang piyesta. Dapat ating makanta. Detang mata ko pari, nung lamengan. Kang Father Tansya po, Opo. original column ito, itang good morning. Kaya ba po niyang may palitan niyang spiritual director na po ng May Pabalita, Reverend Father Raul de los Santos, yung tinalangkit ang good morning. Until such time, may palitan niya. Goodbye na. Goodbye. Meging Father Bayong. May malit siya po. Yapong Raul de los Santos po. Meging spiritual director niya rin po king May Pabalita. Kaya namang among ko, from the beginning kayo naman po. Ali po, niya pong minuna, baya pong lolyan, ing tatalang po, itang ausanda po, itang taga San Angeles po, Sister Meding Villanueva, yung atatandaan ko po ito. Yung susulat, man-interview ang pari, then picture no ka rin. Hanggang ako po yung tinalan. Niya po, sekretary na ako pa ng editorial board. Tatalan, susulat ko niya po yung among ko. Yako po yung sinuding kanak ka rin, talagang ikay po kaliwante. Ikay po sino kanta? Ikay na po? Oo mo nga, ito pang nakakanta kayong printing press, hanggang pagawang souvenir program. Karing katabi pagkwento at karing wabalong ka-birthday da ka. January 13. January Nya, pareho 13. matang Opo. something. Pares tayong pong berat ne po. Berat kayo po ne. January 13 po. Pareho kata. Itang among ko nga ita, so every month po, ating kayong guest apare. Opo mong, keng bilang ko, kitang 12 years as editor-in-chief, ang pong
mga 15 years kong susulat at ang kolom na ng among ko. Deng bilang ko na 144 no pong pari. Deng interview katalo lang kitang kolom ito. So ngayon po, kapilang pa mo, lately, may tuknang yung bagya, to give way, karetang aliwa pong guest writer sa Emmy Kakachance. So ngayon gigib up kaya paminsan itang kolom ko ito, para mo pimpumi din lang page, detang ausan tamong guest writer. Kasi no, pong karakal detang keng binyar, dahil kitang nung nukarla po, madadaton detang unpublished articles. Potakan tang magkulangan articles, ilaro kong gagamitang palulan. Bala mo waiting laro ko lagi. Kasi ausan, atinta kasing regular writers talaga retang mag-absent kayong pamanyulat. So ilareng mo munang ditinan page data. Yung magkulang article, no, may may kasulating may itong regular writer. O reta po rin papalumi ka retang pages. Bayang may bakanti. Kasi 36 pages siya po yan namo. Tsaka kaya po niya, talagang apostolate siya po na itang... Maragulya pong obra yan namong. Pero, ita po Sabado, Domingo po karing kilalaan ng obra. Kuling, sabi ko na ping po kaya kayo, Monday to Friday, empleyado na ako po ng DepEd na ng obra ko po eskwela. Oh, ikaw po DepEd, di ka sister. Ken mo pong balemong. Pero balo ko, speaker na. Opo, Mami ang recollection. mami ako pong recollection, mami ako pong talk, karing seminars, retreats, karing spiritual activities, metong ko pong speaker, makukumbira po. So, regarding po king obra, plain housewife ko po niya, makapag-focus ko po when it comes to writing. Ating sintinga na po ning pamanyulat, makagunam ka talagang miyabasamas nung nanugitang isulat mo. Lalo na po ako, king kumbale, ala kong kumagobra, anak, pamilya, tita po yung ka na akong routine. So, mas dakal nga niing panahon ko, ing oras ko po, ang gagawa ko pong artikulo. Pero maralas, minsan, madedeadline ko. Bali po. Watang madedeadline na ako kaya, haroyo yan ni Brother Roland ako. Nang kaya po, ako po akalingwan talaga, may deadline ko. May paintagon naman, maliliyo ko. May ka-vertigo ko. So, yarine po monging ka na akong artikulo. Kita na mo pong poesya. Masakit ya pong gagawan ng poesya, waling isong gagawan ko poreta, kailangan ko luluwal kitang mismong artikulong gewa ko. So bala mo po, peka summarize la po, nitang sinulat ko ditang poesya. Ita na mo po ingala, ngeni, deadline na ka na, ana po ne, nanuwa na ased me. Nung may asend ganyan na, itang page 1 and 2 mo, ibiyatan niya pa karingaliwaya na. Agad-agad ko pong may kibat, ay Ali, ako, ariyan ke, ako, inggewa ko po, hamong agyang maliliw ko po, in-steady kaya mo po yung buntok ko. Kaya ba't makakaya po yung cellphone ka na, ako gagawan kaya po. Kaya ba't ano nang magpiyak ko, ano nang alugod na po ni nga pong Ginoo. Ako po ayam-yam na agawa ko ne, kaya ba't ascend, po mapublish itang bulan na ita. So, penikwanan ko po talaga na ayari ke. Nya, manibat kanita, isip ko po, kaya tutuki ako nagawan ni ako, karakaling days na pwede kay ngarian. O uling pong kuminsan, makachempula po karetang speaking engagement ko, ang po pong family activities na po. Kuminsan, makakalingwang ko lang na, ang tita niya pala, na oita na pala, malapit na yung deadline. So, po tapong mag-message na, ikit ko niya po itang lagyo ng Brother Roland sa pataya na, may karuga na ako. Uling, ko pa pala, may kapag-send ketang article, ketang bulan na ito. So, fortunately naman po, ala naman pong... Sabi na po kung Ricky Lee, kita libro ng Ang Mundo'y Parang Quiapo. Playwright siya po kasi ito, one of the best script writers and playwright in the Philippines. Philippine cinema, pati po kin theater. At lang trademark. Ikaw po trademark yung ata, detang poesya. Opo, deta pong poesya. Deta po mong, ako la po sa sarian gagawan, ne po. Pero bayo ko po maging talasulat ng may pabalita, gagawa na ako po kareta. Anya pong king parokya, mi king San Antonio ng Padua, ne po, isang ating activity.
bigla ko po, ay gawan kay pang poesyanti, nanti mo po itang kangamong susi, agawa kay pong... Susi, mo kanta. Opo, susi, ne po. Kay but, agawa ko yan naman pong Steve, agawa ko niya rin pong antita, yung pong kaya kaming PPC President, agawa kaya rin pong poesya, din kay eskwela, agawa ko la rin po. Ngayon, yung maging talasulat ko, deta agagawa ko la, bakit ini alike? Ay nga, metong niya pong way, ita bakit, antita la, kakuyad, detang kanakong title. Uling pakikor ko lake po na uling gawan keng poesya ne po, nung medyo makabaya po itang title ko, 2 letters, gawan ke pong 4 o itang pormero, adwa makantita ne po. Ngayon, nung makuyad ya per letter, 4 ya pong sentence. Ngayon, nung makabala, detang 2 letter, piyabi ako na lamo po. Antitaya po yung So, ito yung magagawa. trademark yun, po. Opo. Ikayo po, brother, ng trademark yun? Ali, baik mukit na natin kung kutang sa mga presi, mag-request ko kaya ka nga ako, uling mga kuyat ka, susulat na po yan sa Susi, kay Steve. Request ko, talk kaya susunod, gawa kang po yan. Sige po, kakuyad na mo. Send me na, Opo. TOK. Kaya ka makuyat TOK. tili. FR Talk, Pamagat. ana. FR Talk ne po. Kasi kita pong Facebook yun eh mo. Kita pong, FR Talk. FR Talk. So, May kaidi gawan yan kayo eh. po. Opo. Ikayo po ng trademark yun, FYSF. Pero nung mamasa ka rin kayo, balo mo ng trademark eh. Ating kayo po trademark. Ano yung bala mo? Alaman po. Ali, itang... O yan ay deadline, nara ka na ako. Ang house, trademark ko deadline. Eh kasi yung apostolate mo, kanyang print media. Alang pwedeng i-reset, alang reschedule, alang postponement. So, tuloy-tuloy. Sabi ko, kailangan mayaring 36 pages in due time. Lingatin tang timetable lang po, time frame, matatalok yan kayong printing. Ito, trademark ko, deadline. Deadline. Set your deadline. Anti mo po Tutuya pa po. mesend lang makay na iyo po balo nung anti mo yako po ti mo ating ko nga basa hanggang ikikita writer ay apin ni kain ni Father Talk ni. Balo ko na po kasi kayong email at tambing lang makaltore talag yun eh. Kaya naman pong messenger, atin mo naman pong mapila na mag-send king messenger. Iya pong Justin Gatos, mabilis siyang babasa ng kanyang messenger. Ang point kaya ka, alas messenger. Messenger kami po. Messenger ko po mo. Opo. Oo, Ako po mabilis kasi lang. uling makabala, i-email ko po kaya. Pero deta pong cover, maralas nung ala ko po bale, may messenger ko po kaya. Abanggit niya po yung cover kasi very artistic la po. Nino pong gagawa ka rin cover tama? Yung pong metong nga kaluguran, Sir Romer Lumba, metong nga pong talaturo king University of the Assumption, Grade School Department. Talaga bayo la po dagi din eh. Magaling niya po, dakal niya po admirer yan, karas kayong painting, ang pong mag-drawing, mural and everything. Anya, panga sinabi kong brada ko, Sir, kayong Tuesday, pwede pa tanong ibiya yung art cover. In 2 days time, in 3 days time, katok na po kimbale, send na po ka na ako in cover. As na pong kasanting, lamang reject ka rin kayang cover. Karas naman ka rin tawon, timo yun. As niya kagaling maglarawan niya, kayang nasubo, karong dareng kayang the personages sa papalto na kareng cover. Like next month kanya ni Father, Saint Isidro, San Isidro Labrador. Yung O hindi mag-guest po na yan yung bulan. i-edit, tamo po kanyang yung edit yun eh po. For editing niya po yan, huling Yes. on the process po yung pamag-edit. Kaya but computer to printing na po, to production. Ati mo po ini, siyempre regular ya po mag-paint para king maipabalita. Then po exclusive la po kayo maipabalita rin painting sa rin eh po. Opo, property na lang. Kaya ba no po kasing PayPal walking may pabalita, automatic, mira siya po kayong pasibay itang drawing. The drawing na po, magaling nga po pangamati. Eh man po buring kutang, babayaran tayo po kanta. Ala pong babayaran, maski pari, ala po lay ko ala. Kasi po, non-profit, nung makana niya pong itang bebayad kayong printing press, atin niya mang minimal centavos o baryang tubuan, kaya tayo pong mapila na expenditures. O yun po yung buring kong pabalo na po. Yung po maipabalita, non-stock, non-profit ya. Kay but everything na po, everything is free. Apostolate Ding susulat, ding
lalo na po yung kikatang masipag editor-in-chief, Sobra ya po kasi na po sipag. Iya po yung editor, iya pa yung distributor, iya pa yung collector, everything. Ang ngayon pong agawaitan niya po. Ngayon pa mo po, atin niya pong passes king banwa kasi everything is free. Nepo, paano mo ita, sister? Opo, Iya ako may bigla ko po niyang, Ala sabi ko, pong involve ba pera po. Karas Ali, po tsaka pinitini. editor ne, kolektorya pa, distributorya pa. Pagka malande pa pong boy. Ita pina, Delivery boy. Eda po balong principal ya. King kwento na po kanako, anak ko po katulay niyang kwento na. Inutos de pa pong pasal 1 kentindahan, eda balong principal ya. Lalo na po niyang makalbog, talagang lulusuba na naman po, king kadagol na po ngayon. Imagine na niyo mong kadagolin na lulusuba na po. Ita po yung makabilib kasi everything, yan ang pong gagawa. Ne po. Kaya ba't yung balita ko pa, ati mo po nung magkani nga kolekta, yan mo po yung pamayita mo king printing press. Kaya pasalamatan tayo po yung printing press. Yung pong peka malagong diling printer, ay printer, ano nga kanta? Tagalimbag. Isuya po? Opo, taga-publish. Opo, taga-publish. Naya po lagyo. Mexico printing po. Pota din na nakatamong kay Tarpaulin. Opo. Sister Yung pong manager, Sir Chris Gomez. Gomez. Opo. Kay ba't yung misis na po, Ma'am Rona. Marona. Opo. Malago po. Yung Malago, ang po yung masanting. Balo yun po, bala mo apostate dyan naman po. Kaya nung mamiyeta mo pong award, outstanding Laiko, ore ni po yung present. O, yung editor-in-chief na po ng Maya Pabalita, ang po yung publisher ng Maya Pabalita, everything is practically free. Kaya nan pong gawan nyo nung yun nasali, po, banta contribute, po. Opo. Kasalukuyan po, pilan po yung publish tam, banta mag-promote tamo po kasi, o hindi po yung alarming, po. This is the oldest Kapampangan magazine, po. Kapampangan magazine in the province. Kaya ba't syempre, dating panahon, tatakot tamo po, mawala yan, po. Uling computer na nga po yung gana-gana, Facebook, social media. Pero syempre, dakal pa po rin po mamasang makatuan, Dakal po, maburila ka rin. Kaya, shout out po karet ang, nino po yung peka masalindili, parokya, yung dakal dili sa Salwan? Dakal na po rin parokyang tatangkilikin. Yung number 1 subscriber tamo po. Dahil po pwede mention. Pwede naman po mention. Kayo po. yung, aliwa po. Dakal na po, minsan atin siya 250 copies, 200 copies per month. Atin siya 50 copies ka rin parokya. Pero maragol po yung kapasalamatan, King South mag-circulate yung magazine tamo. At makakalungkot po nung itim may stop yan niya, maski po nuwanti tan sakripisyong bubuat mi, king pa magpalimbag at pa mangawa kareti, plano rin tala sulat tamo na monthly po. At Libre po, libre Alala pong libre bayad. po everything is Pati free. pari po, ala. Pati po rin nga liwang writer, sa Timoy Ma'am Presi, mag-subscribe nyo yan, bulanan, babayaran, o po, ala po libre. Ala pong libre. Kaya ba't kakamuanan na kepa? Liman. Ano po may kamuanan? Libre nga po. Kaya makabilibla po. Kaya yung sana po metong po ka rin nga gawa tamo po. Ita mo pong manalbe, makirandam, sana po mag-subscribe tamo. Kasi this is the pride of the Archdiocese, po. Pag maragul tayo po yung Maya Pabalita ngayon, po. The official publication of the Archdiocese of San Fernando. Oo. Wali pong dakal na rin paring manantabi. Ban lalo ya pong sumlag, ang pong sumanting, yung kaya tamong babasa na magazine king kaya tamong mabilog alalawigan. Shoutout mo po rin kikatamong muna po editorial board. Of course po, yung kaya tamong kaluguran na kagalang-galang Arsobispo, Florentino, Laksa inikilala. Kapon to. Galang Labarias, yan po yung honorary chairman tamo. Siyempre po, yung masipag at alangsawang gagawang paralan makanayin pong lalong sumulong at munlading magazine, Reverend Father Manny Contreras. Of course, po yung secretary tamo, yung Ma'am Clarita Beth Manabat. Po, po, Treasurer. po. Nelita Giao. Opo. Then atin tama pong data po editorial board, atin po mong bibilog king editorial board, kay Punta Lasuyo,
timo pong editor-in-chief, Imam Presi po, ang timong associate editor, kaya tabi ako po, kay Art director. Yung art director po yung magaling tampong guhit. Romer Si Lumba. Romer Lumba. Ang po yung kaya tampong layout artist, Sir Jun Gomez. At Siyempre po, syempre, yung Mexico printer, Mexico Printing Yung Press. official Tingkong printer. Chris, ang po ay Ma'am Rona. Opo. Layo niyo po, siyempre din kata writer. O ta mga lalulo. Nino man po, membrasyon po. Lawin tayo po nung lapas senior moment. Pota po mo ang ating katangyabang git medyo magtampula. Pero nga sabi po, mga ganakala, mga sipag. Pero kilala ko nga po, larang Opo. Blaytes, bayo tamang talasulat. Pero kitang minuna mong, atin na mo ring 99 years old, susulaya pa eh, ang kaking mewala. Talaga po? Ita pong matuwang babaeng taga-apalit po, Sister Neni Laksina. Matniwane po, may gitne pong 90 niyang magpaalam niya kayong may pabalita. Pero regular. Makanyan mo na po niyang pa po kaya kayong board, editorial board. Inga basa ko lagi po yapong Ustiniano Montoya. Tagsantana po. Opo. May wala nebye pero atin niya pa pong ipapublish sa article. Kasi Islakwan niya po. dakalya po tinipo na artikulo na ila pa may publish niya maski may wala ila. Papal todo pa pong susulat. Naman po maluluma, lalo lang sasagiwa. Lalo ding amano na ni nga pong gino, ding may pabalita. At talos po, karakalda naman ding meging talasulat kaya ni Dr. Leon Galang, taga Minalin. Itatang si Sartuason, ang paboritang usandan DIP, DIP. Talagang binabaddan nga ning panahon da king kursilyo, kareng recollection, lalo na king may pabalita. Ilaring metong kayabi kareng pundasyon de tang usandan DIP. Imang Dandy Cabral, itang ay, isang panlilyo, ang papaytampi, idang Persing Nuki, dengatlong asyas na po ning Archdiocese Karas king kasuyuan, lalo na po king may pabalita. At saka yung sintinga na po mong kapampangan la po, di nga manod ang keraklan. At mo po ya ako, mas sanay ako king kapampangan kaysa king Tagalog o English, lalo na po potang mag-guest speaker ko, agad ko pong kutang nung nanong lengguwahe. Uling mas puri king papasyag king amanong kapampangan. Potang magsalita ko pong makukumbira. At king may pabalita, nung gumamit ko man pong English, keraklan karetang quotes, kabit-kabit kayo po nung kanino yaibat. Ako po masyado kitang Tagalog magsulat when it comes to king artikulo. Alos kapampangan. Buri ko lang Kuya po, po, sige po. mention, detang binanggit ko na po, atin mo na po karatang mapil na maging batikan. Opo. Talasulat na po ning may pabalita. Sige, sa biyentala po. Di attorney Hector Nuki. May itong lapong assess na ning may pabalita din. Of course po, Tatang Nelson Caldas, yung dati pong chairman na ning may pabalita. Ating pong talasulat taga-Kandabay, tang Parnasong Kapampangan. Nung nuka rin, mababanggit lang ka rin datang miyayalo ang mga lalama manong siswan Kapampangan, Brother Jun Gallardo. Then pong Gallardo, King Candaba. Talasulat la po rin. Tino pa kasi ding dakal pang talasulat ang mga twa. So, ila po rin, deng Batikan. Pero ngayon, halos po, dakal lang po rin susulat hanggang ini. Ela pa po sinawa. Mention ko po ne. Opo. At nung ako po mention, bala paano pa yayok po. Sige, check ko lang po ka ba may mention nyo lang po. Banta po tamo mga lingon Maya tamo pa po. oras po, palagyak po at paano lang ko manalbela po, abid listener mo lang po, abid tala panalbe, Basher, ne po. krusada. Pa-shout na po. Sister Dan, Mirla Danting, nga palit, Kapalit. Opo. mong page by page ka Page by page po po. Pota mga muhan tampo ne. Ting pari, abang kitchen po rin pari ne. Opo. Sindalan niya po ito. Sindalan ne po. Imam Bet Clarita Manabat, ning Minalin yan. Meto nga po ka rin katigistang masipag susulat. Ingkang charismatic chairperson po, Sister Angelica Gibara. Of course po, Brother Brother Joel. Joel Ocampo, yung tao Angeles, yung pong masipag ang pong banal, Brother John Adriano Simbulan,
ating pa pong dakalatala sulat na Sakop po, sakop. Of course po, Ma'am Presi Balak beauty Garcia. queen niya po. Ano pa yung beauty queen kita? Dati po Miss Universe. Miss Of course po rin Carantas. columnist ken po yung keng Christian Family Movement ting deng niya sawang Jimmy ang pong Seni Castro po ng St. Jude. Yung CWL po, yung Archdiocese Advisor, Sister Angie Bautista. Susalayan po yung radio station ng Archdiocese in DWBL 91.9 Bright FM. Yung kaya lang po susulat kayo ni Sister Chinchin Nogid. Po yung Amare at Cerbere ng Social Action Center of Pampanga, Sakop. Brother Ariel Malyari niya mong. Opo. At Ay, wakar kalda po na. Adeni pati pong bayong writers, baybay la pa puting aliwa. At yun pang ako mention po, Ariel Malyari, Rafi Canlapan. O ito pong kay may lita pa, ano po susulakan ta? Ikayo po. yung pong editor-in-chief. Amo Kaila ko. po reta, base po king karanasan po pong daramdaman, ang pong, pisan, kwentudo ka na ako. Pati rin estudyante kay magkwentula. Era balo susulak ko lakabang magkwentula. Iya ko po matatats ko po potang magmisa. Kaya ba po potang mamasa ang Ebanghelyo, atin pong tatalan ka rin may pabalita. Kaya ba't sasabela pong mamasa? So, masanting niya po itan niya po. Lalo na po ngayon ni pong inkakatamo pong Arsobispo, talagang yung flagship na po yung kakatang Archdiocese, yapin po yung basic ecclesial community. If we meet every week, ating kayo pong advanced reading, you can get your Maya Pabalita, kay ba't mamasa, tamo po yung Ebanghelyo, itang reflection, ating Maya pa po ka nga pong mani, maglibya pong questions, ne po. Po ilapin po retang kem BEC sharing, nung nukarin ka rin niya duduruting pisabyanda, po tang mititipon laking parokya deng leaders, para aking karelang basic ecclesial community group sharing. Mong, dyan ko pong Maya po oras, deng paring alang sawang sasaw, susulat ka rin karelang mangayap at matenakan ng article. Siyempre Sige po. po, Father Manny Contreras, ingkanta mo pong Paris Press ko ng po Kisan Matias Paris, Father Ronnie Cao, of course, pong Montores, matakot siya ng po king deadline, Father Justin Gatos. Siyempre po, kalupak masanting Reverend Father Tok. Wata po balad, lagi nesta kayo banta, itasok bangko. Ne po. Pero ita po, yung tiping makabilib ne po, yung pong Maya Pabalita, we are celebrating 75 years full of grace. Magrasya ta pong magrasya kasi kita pong faith aspect and formation aspect na po ng biyetaang bilang Kapampangang Katoliko, ning kayo po, kinitampo manik ko ang reflection. Ne po, kaya, man po balo, siyempre po, tangka-distribute yun po, sir. Kaya ba't kinabukasan, at yun ako king classroom, tuturo na kayo, mag-monitor na ako ka ng teacher, pero yung tutuna po, ita po sakripisyo yun. Minsan siguro dako man po kilala, dada ko man balo lagyo. Dada ka man kilala eh. Pero ita pong kayong contribution, o ita po yung tatatak karela, king pusura. Kaya maya pa oras po kaya kayo. Po, kilagyo na po yung kakatang Arsobispo, pasalamat kami po. O ini po yung regalo mi po kaya kayo. Sana we continue their legacy. This is their legacy, ne po. Nino pa kaya mi tuloy? Dakal pa pong biyasa ka rin kaya nakan, ne po. Sana tuloy da. Although ako po, to be honest, hindi kayo magasag pong kapampangan. Hindi kayo po dito kung English, magpaka-social ko mo po. Pero, at na pong kasakit talaga yung magkapampangan, pero nung manatili po yung kakatang lingwahe, ne po, at talawang po yung lingwahe, pating kasalpantayanan, madagol pong bagay ita para king kakatamo pong Archdiocese. Kaya, last words po kang Sister Presi pa mo po. Kaya katamo pong talasalpantaya, lalo na po kaya katamong Katoliko, din pong magazine na po ning Maya Pabalita, po biro-biro mo po na po, ikami pong talasulat, po mayan ing pamanyulat, huling pong talagang pigugunaman mi pong masalese, ban kanita makasulat kay pong makaibye inspirasyon kaya kayong talabasa. Ban kanita rin kaya kaming susulat, maging lapong dalan, ban lalong lumabong ing kay kong kasalpantayanan, maging lapong kapakibatan,
karetang bage-bage ay ating pamagalinlangan king kasalpantayan ng Katoliko at magsilbila naman pong maging kapakibatan king dadalanan niyo po king Aldolto Pamibiebie. Anya kaya kayo pong talasalpantayang Katoliko, sana po panikwanan tamo pong makasubscribe po karing kaya katamong magazine ing Maya Pabalita na magselebra pong 45 years kempong October. Takal pong dakala salamat at Maya Paores po kaya katamungan. Oy, brother, last words po. Salamat king Apong Gino, king lugod ng pampamanantabe, ban lalo yung sulapong masulapo ing kaya mong Maya Pabalita. Kadwa, ing sipagan ang pong tenakan na dadakeda, ding mamambag apari, king karelang mga santing articles, ang po pa rin laiko, ning kaya mong archdiocese, karing niyayaliwang parokya. Ang po po yung alangsawang pamagtangkilik da, ding kaya katamong talabasa, ilaring dakal din. Dakal pong salamat king anang tabeyo. Nganapin po ning kaya kaming laging temang papasya king Maya Pabalita. Yatadya at iparas ing Maya Pabalita karing balang pibale-bale king mabilog alalawigang Kapampangan bangkanita sunlagya ing Maya Pabalita karing biyatam. Dakal pong salamat. Bali po, one time matintampong guest din pong sumaskan press na po. Atintampong Manalbe from the United States, metat siya po. Yan di ampo po yung Mira Santos. Igpadalala po yan, titak mo savings na po king sumaskan na po. Iisipan ko po, mag 45 years na po yung Maya Pabalita. Dapat mag-celebrate tamo, sir. Brother, sister, dapat mag-celebrate tamo. Gawat ang paralan, bantaging October, dapat, o ini pangako tanan na, dapat manganta mo, lumwalta mo. Kasi po, this should cause for celebration. Imagine, 45 years. O ini po yung house ng taong full of grace. At we are full of grace, olin po ka rin kaya beta po mga sipag, Sister Presi, Brother Roland, lalo na po yung Brother Roland, editor, editor, distributor, delivery boy, everything. Nepo, all in one. Kaya ba't principal niya pa po kanya? Nepo, they do everything for the Archdiocese. Nepo, kaya kilagyo na po ni kakatamong Arsobispo Yapundong. Pasalamat kami po kay kayo. Nepo, at burikula lang pong pasalamatan din pong publisher. Oling din pong publisher tamo, they do not earn from this. Nepo, alala pong tubo, everything is free for the Archdiocese. Kang Sir Chris, ang po kang Ma'am Rona, dakal pong dakala salamat. At karing ega na pong bubuo king Maya Pabalita, didinda kay pong Maya Payoras, oling king Paulio, agyang makanano, ding tao, ing karelang kasalpantayan lalalam. At sana po pakisabi kong Maya, pati mo naman karing kayanakan, dapat dinanda pong oras mo naman yung pamamasa. Po kaya, kilagyo na po ng Kikatangers Bispo, Apong Dong, ing Kikatampong radio station 91.9 Bright FM, ating Nuestra Señora del Carmen, impong Carmelite Media, Maya Pabengi po, Happy Easter, at oyni po, ing tune, Maya Pabalita. Hail, our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide.
Mary, our mother, by our side. In God's will, we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will, it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace.